Alhamdulillah Pak, rame. Ya bro, aya barang alusnya kudu beak ya. Saya mau melapor. Oh bos. Assalamualaikum. Salam. Nah, kumaha teh rame? Alhamdulillah Pak, rame. Bapak berangkat kerja. Iya, Mah. Papa berangkat kerja dulu ya. Hati-hati ya, Papa. Iya, Mah. Ayo bos TKD ke Lila. Tapi Lila kemana ya? Geus we tungguan lah, sabar. Siap bos, siap bos. Siap. Gimana bro, lancar? Lancar. Oh, bagus lancar mah. Ya bro, aya barang alusnya kudu beak ya. Awasnya. Siap bos. Awas ya kudu beak ya, lamun teu beak pokona. Nya. Siap bos. Ah, siap ya. Ayo, siap. Ayo Bray, orang gang gede yuk, yuk. Ayo. Halo, gimana bos? Saya ingin di tempat biasa. Bro, maupun sepi. Ya, tuan ya, bro ya. Gerak cepat, oke? Ayo. Dilihat teuing, bos. Mana aya barangna? Aya, tenang, aya barangna. Sore bre, tadi mah rada lila. Soalnya bisi aya nu nuturkeun tadi teh. Oh, aya mah rada power, rada kudu hati-hati, bos. Nya, kurang main cantik we nama. Mana salah ini? Nuhun. Penting pesta. Tadi we. Mana Lila sih? Mana sih Kirma teh? Oh bos. Kemana wae bos? Ah, itu barang teh bos. Saya. Nah, kira lah, saya permisi bos. Assalamualaikum Lisi. Waalaikumsalam. Saya mau melapor ke Lisi. Upload apa? Upload apa? Saya mau jual narkoba. Di mana? Di sana Pak, di kampung saya. Ayo tuh, ayo. Menuju ke TKP. Siap, 86. Itu Pak orangnya Pak. Ayo polisi.
alamatmu di mana cepat. Baik, Pak. Cepat, Bang. Ampun, Pak. Itu Pak orangnya. Sedang keluar sana. Anak. Amu Anun. Ampun, Pak. Kamu macam-macam ya sama polisi. Duh, kieu geuning jadi penjahat teh moal sekali-kali deui ya jadi penjahat teh geuning kieu karasana di penjara teh geuningan.